Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kumakhosi i-Kaizer Chiefs-ke udaba oluvelayo ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs isi-offerishe abadlali-ke abawu-2 laphana-ke kwi-Stellenbosch FC kanjalo-ke nemali ukuze ithole uLanga Elihle Phili oyiwinga aphinde futhi-ke abe attacking midfielder. I-Kaizer Chiefs-ke kuthiwa-ke izohambisa u-Ashley Dupree kanjalo-ke no-Gavin Msimango plus nemali ukuthi-ke ithole-ke yena-ke laphayana-ke uLanga Elihle Phili okulindeleke ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs imethule noma yinini njenge-new signing yawo-ke amakhosi okusho ukuthi-ke impela uGavin Msimango no-Ashley Dupree baya kuyona-ke laphana-ke i-Stellenbosch FC then-ke uLanga Elihle Phili bese-ke ejoyina amakhosi i-Kaizer Chiefs. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngilethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.